Pustimo. Imamo još. Da se pamti me pita da idemo na toč, ovdje je pao odnešta se ogrebu, isto kada ga neko debelim mostim kamenom pogodio. Ostaj mam, šta je tebi? I ovo sam vidi prešao jedan level. Stigu za
Nisam jednom umro. Doći okej, čekajte, kako sam uspio. Ostalo brzo. Mamma mia. Kako je bilo dobro. Играет Майнкрафт. Ой, диамант нам металл. Видите, потал. Видите. Я воюю в этом месте. И вам гайцы. Видите? Ой, добрый стул. Чуваю зад. Диамант, эмеральд, метазато. Зато. Йоу, как се называет? Лапис блоки. И что такое? Я вот со степеницы. Это зомби, так не знаю. И ставят садодма зомби, я не знаю. Видите? Ой, это спамно. Видите? Я не умею. Это куча, nisam stavio odmah od idem kuće tu ima i vidite treba pitam gdje vidite spominjaje gopi vidimo jasno evo sam idem vam dajte sad evo Momento.
Ali to... Akcija je bila mnogo lagana, čak smo mogli onako da se sprdamo po sali. Ajmo da vidimo, ljudi moji, šta će nam mnogo doneti ovi laki blokovi. Ovdje imamo neki Vidite ovo. Cool. I ovdje imamo nešto. Njega nisam iskoristio prvi. Ovo gledaj. To jedno. To... To... Vid, evo ovdje. Stefan Send. Evo. Okej. Ljudi moji, okej, mnogo kapa, to nam neće trebati. Ovo je bukvalno za ceo razred u školi. Idemo dalje. Idemo ovaj drugi. Tak. Malo jest. Sve držiš neuredno. Kad nešto završiš, završi do kraja, odnosno da prijebi. Dobro. Treba se crtati više. Nisi ti malo, moraš sad početi raditi. Dobro. Ne, ja ću dobro, već sklanjaj to sa stola.